Manipur tribal mai chia ten Delhi a noran huai hot tribal mai se pol ten Delhi a noran huai hota Manipur Tlangram district tan remna mason na le thunei na an nei ve nan an mani pualin administration an phut ani Tharum thonan na sa taktuar Manipur Tlangram district tan separation administration siam phutin marchak state atanga tribal mai che pol rang te chuan nilai tho tran khan jantar mantara noran hoi hota nor hoi hotte hian tribal te kai hroi na tur administration ran chu an biala tribal community te tan remna mason na le thunei na te an nei ve theina turin an phuta hei hi Tharum thona khotlang pahnia alo re theina tur tan le an lo din chu ve theina tur tan kong om chuna ni thu an soi ani he hmuna hian Tharum thona tur ko ke zomi te in lungrol takin an pung khoba Tharum thona hi arang thayang bera ti top ani kan bai saya India khwale tui kan ni angin in rel bol na ran zong turin dikna kan naya tribal community mi puiten ro re na ran lak nei ve ila kan du ani ti in thupuang tu chuan soya he thu hi tribal municipal ai oin mercy chuan soya sarkar lai pui chuan chom dol na chu Tharum thona wanga tuar te zong tan amalak na Tlangram tribal hmuna mihara sa jok te hne na pek ani theinan angen bok ani Manipur Tlangram hun chetak taka cheng te hian direct takin airport an lut theilawa chu wang chuan chom dol na le an ni tin mo phosru na te po thon an ngai ani ati tribal pol thupuang tu dang pakhat grace po chuan administration ran kan siam chuan he nam pani te in kara in rem lo na te le boinan sa tak chuak te hi a thazong in hong thei dona thilom dan siam thana konga po apui thei hle don boka Manipur hun then khat phaya le tlang dunga te remna a len tir thei don ani ati bok India constitution huam chunga danang thlapin khotlang chuan ko ki zo tribal te tan ro rel na ran phuta kong zo le nor an hoi hot chu an kalpui thu a soi bok heti lai hian Manipur atangin ko ki zomi MLA som te chuan Prime Minister Narendra Modi hna lekha thonin Chief Secretary le Director General of Police DGP tan post siam an dila tribal ko ki zomi te atanga MLA som te chuan heng post te hian Tlangram district panga Churchanpur Kangpokpi Changdel Tengnawpal le Pherzol te chu administration nei turin he an thil phut le an ngen hian apui don nei in an soya MLA te chuan heng post te hi boina chuak me ka wanga khopoi imfala tanga tla sang to tribal community te chen na mun alo him jok theinan le maso na kong engkima an nei ve theinan apoi mo thu an soi bokani BJP MLA Wanjaging Walte fapa chu jantan mantara ko ki zomi nor hoi hotna telve a he nor hoi hot kalpui hi August Sompasari Khan demonstrator te chuan administration ran president's rule man antuma Manipura namin kara Tharum thona chuak chunjom zel wangin nilai tho tran khan ko ki zomi zatam takta chuan New Delhi a jantar mantara noran hoi hota he pun khom na hi NCR Unao Trio Women's Forum UTWF kai hroina in hun man ani nor hoi hotte hian lungrol takin dan bo chhia kan nilo mi firfia kan nilo ti ran awa Manipur Tlangram biala ko ki zomi te tana administration ran siama in ramna le in lungrol na alo om le theinan president's rules siaman phut boka ko ki khotlang ramna le monna alo om le theinan thei top kan chhuwa don ani ti in pungkhom tam tak te hi jantar mantara an aurol na sa hle ani nilai tho tana nor hoi hotna hian BJP MLA Wanjaging Walte fapa me nilia imfala mai te mi pui pungkhom ten Tharum thoa an bai wanga ram tuilei lawo om jengta po kha he nor hoi hotna hian atel ve boka boina chuak mek chin fel na om chuna ta na an ngai administration ran siam chu a phuta a taksalam har sarna to hi Delhi in enkol na thatak noya enkol ni in adam chuak thaile hlo maya me ni thuma phaya khosa
mấy tay mi bùi tê lệ tribal mi bùi tlang om cô ký dâu mi te in kara bùi na chua trăn tir lai khan cô ký mi bùi za som chuang in nun na an chana chu mi nu thleng mo za ta liam le nuwa cô ký mi bùi ten har sara na men lawan tok sun zom ta zela hei wang hian an sa him na zongin mi sang tam tak te chu anom na mun tlang rama tagin anin son chuak ta hlomani jantar mantara nor hoi hotlai hian state atanga thu soin Mr. Valte chuan mai tei ten kan chunga thil thalo tak tak le thil tenom tak tak kan mai chete chunga te an tia wang hian an ni nen hian ro rel na mun khata kho sa thai kan ni to lawa administration ran nei hi achin fel na chuna ni ati kumsum hi pakomi Mr. Valte hian apa office na athok thena the Hindu nena zebro lavin mai tei ho nen hian ro rel na thila kanin koparem to lawa kan taksa le kan ril ruput mangpo ain ang to lawani me ni thuma tang khan kanau pan laya kamai tei thian kalau seilen pui ho po tu ma ka beto ngai lawa min ron belo boka anni ho nen po in kom thai kan ni to lo chu wang chuan central hian administration ran min pe mai turani ati nor hoi hotna hian UTWF a gledi vai phai chuan Home Minister Amit Shah an Parliament athu soya Chief Minister N Baron Singha thlopna chungchanga dodana siamin state chunga remna siam thatani tur thu N Baron Singha na soi chu thu diklo mai ni thu a soi thu chhuwa siamin UTWF chuan Manipur boruak chu karkal ta chung khan a chhejwal hle ni ti na soya hei hi chan ni ber chu he tharum thona hian state police force te anin rolani tin athu soya hin atar lang tun thlenga tharum thona thlenga thiza the mi za somnga chunga ni to a heng zinga hian mi za som pasari ta chu tribal mi an ni state chunga hian bekin le administrative building zathum somnga chuang ti bor ban le hal ral vekani thu a soi boka state sarkar malakna omlo wang le in hum himna dangmin siam saklo wangin hengen na man motlak tak mai hi ti lo thai kan ni lo ti in thu chuana chuan atar lang UTWF hian ni lai thotran khan Prime Minister Office memorandum an thelut boka an thil phut te tar langin tharum thona thlen tu nia soi state sarkar thunei tu telaka khau taka malak an phut boka he nor hoi hotna hian demonstrator te chuan sarkar laka an thil phut chu ngai saklo ani thule ku ki mi pui te chuan an thil nget nei turin akoto patran kho to thuan soya chu ti lai chuan mai te ho te chuan zalen takin ku ki nam te chuan that thrin ani an soi zel dan chuan tuna tlang le roma in then na hi du thlanna lam ni lovin tharum thona wanga mi pui te chu an chena in chhuwa sana an ei zona kalsan turan nor lui an ni wanga ni an ti he nor hoi hot hi Manipur Tribal Forum Delia Kuki Zomi Marzer Lai Pol Rang te po in an zom ve bokani Kuki group hroi tu pani te chuan Central Interlocution MHA ho tu te an mu heti lai hian MLA te hian Kuki Zomi pui te tan in siam thatna le PM Relief Fund atangin financial package cheng noi zanga an dil boka Manipura Suspension of Operation Insurgent Group Umbrella Organization pani hroi tu te chuan ni lai thotran khan Central le heng polte in biak na raw ni na Central a remna zonga in biak na nei tura in biak na nei tu AK Misra le Union Home Ministry a senior official te an mu a July thla khan Manipura ko ki zomi namle mai te khotlang thu nei tu te in kara nam boina chuak wangin Paul Sang te hi an lo in peto ane ni lai thotran khan ko ki National Organization le United People Front hroi tu te chu he in biak na hian an tela in biak na hian khotlang pani in kara boina om chin fel dan tur ngai tu ani a ko ki zomi te hian ro rel na ran an zonga Manipur sarkar le mai te ro chu an du danin ro rel na ran an nei thung mai te community chuan Central chu Paul Sang ne na inrem na siam tuma anin biak na chu nu kir tur an ngen Kuki community ten administration ran siam an phur na po an do dala chu ai chuan state chunga
tribal tamna Tlangram district a autonomous district council omsa ti chakan rot zawk ani in biak na nei ma hian koki zomi MLA som ama administration shandil to te chuan Prime Minister Narendra Modi nena memorandum an thelu ta Churachandpur Tlangram district panga te tan chief secretary le DGP atlukpui post siam sakandila he an thil dil hi kan pokpi Pherzol Changdel le tingnau palte tan ani Churachandpur kan pokpi le Pherzol a te hian koki zomi nam an tam em a Chandel le tingnau pala hian atam jok chu naga le koki inram tak te an ni memorandum a hian Imphal Valley chu heng khotlang koki le naga te tan hian thina ruam mai ni ti in an ziaka tribe member IAS IPS MCS le MPS officer te po in Imphal kir le in an duty an hlen thei to lo thu an tar langa MLA te chuan sarkar na thok te har satna sut kian nan koki zomi te tamna Tlangram district a parallel post chu ting chuan siam ni se ti in an phuta MLA te hian koki zomi te din mun siam thatna tan PM relief fund atangin financial package chengvei bel chenga an dil bok heti lai hian Meitei civil society organization kokomi chuan nilai tho tran vek khan central le koki helroi tu te in biak na chu adem thu soin union sarkarin chin koki narko fir fiak te nena in biak na nei pui tura ma alak chu Manipur mi pui te pon an pom thailo ti nan soya centralin ton din huna chuan ramdang SOO helhau nena in biak na nei tura ro manna siam hian Manipur cheng a khole tui dik tak te zinga buina athlen thon tin kokomi chuan a soya SOO roi tu te chu ramdang mi an ni thu le Myanmarese origin Myanmar ramataran kal an ni thu an soi khati zong khani phot se video dot leilo chang le don ya